أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخونا أقول من كم هو ما أنقار دوهجة ترى ما قلنا ما هذا فوقا ممسكته كوريا مجندني كيت قرآن وجه علم تكا قلون هوري فيلاورتك إقول مهار أقول من وهكذا كمون midani kirtu qur'anu ge waki waki sureto ge maikama maturikama behegotu jumla gote galgol me dannawa fawan kirtu qur'anu ge maikama maturikama ki algomenna wanghana wegen wa kamen nune kirtu qur'anu ge komme ayataki komme kalime ki komme akuraki maturikama maikamun furifawa Allah subhanahu wa ta'ala kalam fule إنما بس سورة توجه معك كما بيجودون بالرواية صح مقوم وارد وجن عاس فبه إنما بس هم تكراركم عن الكاس ميدان نوالن جاني كيرت قرآن وجينا سورة توجه معك كما بيجودون ليه فاهوري وهكذا كي نوتا وارد فاهوري حديث توجه نموجا هوري وهكذا كي صح نوم وهكذا كي إجماع نون كيرت قرآن وجه ಸೂರತಕ ಆಯತೋಗೆ ಮಾಕಮ ಮತಿಯರಿಕಂ ಕುಡವೆಗಿನ್ ದಿಯುಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಲ ಫವಾನಿ ಹೂದ್ ಸೂರತ ಬೆಹೆ ಗೊದುಂ ಹೂದ್ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿಕ್ರ್ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ದಿಕ್ರ್ ಕುರವುನ್ ತಕ ಬೆಹೆ ಗೊದು ಹೂದ್ ಸೂರತ ಬೆಹೆ ಗೊದು ಆಗೋ ದನ್ನವಾಲಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯ ಸಾಬಿತು ಕನ್ ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಎ ಸೂರೆ ಬಾವಾ ಲವ್ವಾ ಫ ಎ ಸೂರತುಗ بين نبي بيكلنا رسول بيكلونجه حال كلوجه واهك بيان كروا فني ود سورتك خبر كروا فما خبرتك تكا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر غفانا حديث كروي أبو بكر غفانا بدال كله غفانو إيه الله رسوله كله غفانو جه تمبري فلا بولوجه استري كلوجا hudu istari gathar faal wejje manake nura gathar faal wejje hindu kale fan hadis kuraviye shayyabatni hudun wa akhawatuha by riwayat toga hudu surata adi suratuge ukhtun kamugawa suratoge sabunne timan kale fanuge tumbuli fuluga nota istariga nura gathar faal wen gosfa mewani komme ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatuge haya puluga ekale gfanan emme bodu ehi tarikame devvo mon gendevi ekale gfanuge bodu bebe Abu Talib adi ekale gfanuge lobeti ambikambalun Khadija radhiyallahu anha awhare wadagen eko ekiga ekale gfana Makka ge mushunge bodetu ndogutake dimawe hiddatikan ekale gfanan intihaya verifa wagute Allah subhanahu wa taala surat Hud bawa labwa fani ekale gfana thabit kan dewu mattake embegen algondo dannawalin Allah subhanahu wa ta'ala hud sure nimma lavum wahi qurwa fani em faunre algon dennebin wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak timan Allah kale gfana emha rasul be kanunge wahakata mi bayan qurwani kale gfanu ge hippulu thabit ko dewu mattake emwara safu Allah subhanahu wa ta'ala ge engem وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين مي قرآنك كليك فانو غاريهم أنني حق تد أدي وعوذ أدي مؤمن تكون هندان قدفمك مي أقول من إمنا إكم قوي هندان قدفم الله سبحانه وتعالى حضرتهم مي سورة توغا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون كليك فانو إيمان نوا ميهن ودار واشي تبع ميهن كراك مكراش تمن كليك فانو غوتوغا هن واهوشي أنت من كليك فانو غوفس
dulen nukur vanagon kurirege dennebin سورة كافرون قال الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجوني كافرون جواب دفو مش فهوجي بس فلك قطعة لكم دينكم ولي دين تبامون اشتبامون قدين تمن كليك فانا شيء تمن كليك فانو قدين أي فهوجي بس إيمان كم قهول وريايا هداية دعوته إكمكو أقول من كتريجا مي آية بينهم كوربني أقول من مسلمكو أنا مسلمك تما قرآن كم قرآن تما أراغنا نفافة كان أراغنا تما فروا كودا قرآن ديني كم جا فروا كودا قرآن مجه حجة تقطن لكم دينكم ولي دين دينكم قرآن قرنني مسلم كان مسلمك أنا مسلمك دمايا تما جه كبرية بيجم واقع نود تما يبس ولين قطعان ولوم حقو إكم بيان كورون قطعن آية بينهم كورون إكشي كننو الله سبحانه وتعالى سورة فتح قل يا أيها الكافرون كذلك فانو يدعوا عشان كافر تكوننا هما كافرنا مخاطبكم إبامهم إيمان كموجي دعوة قبول نكون إكما إنكار كرمون إبامهنا دينو ما أنجوا فورد وانتظروا إنا منتظرون انتظار قرآن تبيش كونغو تكتوني مون أنني تمن بيكلم بس انتظار قرآن تبوانم وقتكي حساس وقت عندكو وقت دتي وقت إيمان كموجا أهل ورنا بدتي أنياتا كتورو كم بدو أنياتا لبمون ديا وقت إحنا بس الله سبحانه وتعالى هيفور ديم قطن ينجوني تبامهم بلنتي بيش تمن بيكالهم بس بلنتي بينهم نودي انتظار القرآن ما نكمل يقول بدلوا من نت إما إيمان كمكي إها باروغا ديش دنيا جا أتورا دفاعا لشكرتك هتيارتك بارا نفوذا مهورها إتش كورمتيجا إيمان كموجه ثابت كمكي مهورها إتش كفره وارجع دتش هم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة کے حياتون إكليك فانا إفنيودا غنوا منظر إنه الله سبحانه وتعالى إكليك فانا وحي كرفا ينغونيك كليك فانا ودانوا عشتي من بيكنون كرفا كم كرمتي دمتي بوانا متي أمام قرآن كم قرآش بلنتي بيش تممس متي بي تمم جوتوغا بلاش هم ما مي هود سورة الله سبحانه وتعالى إنجيون توجه هما ترتيب إنجيومه فهتون سورة الله سبحانه وتعالى أنجوا أي يوسف سورة كي بس هما إبغوتك الله سبحانه وتعالى بابا له سورة يوسف أن إنون نمك ديفا واكمه مشهور قتيجا إنجي كنّه كنا أقول دنوا فوانا فدان هود سورة به قطوم بس سوبكي يوسف عليه السلام قمول حياة بلا به وهكذا الله سبحانه وتعالى جنّاف كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى إفس حادثة مها تفسير قربا فينو إنسان کے حياة قلون هوري وهكذا مها تفسير کو جنّاف فينو أدي يوسف سورة الله سبحانه وتعالى جنّوا فموا واهكتا كي همه كني إمّe دماغ واهكتا كنّو ماني إمّe واهكة نونه الله سبحانه وتعالى مسورة كا إله كتريغا هنگا دي كنتتاكا إله بيرو كنتتاكا أنيا وري كمو كولنك كولا ميني وان كمو أدوتي كما ديوما مكروري كما فاحش عمل دعوة دينوما إكما إديكولا كتريوما إكتري كموجة نوتا إسلامتوجة بدلكي جالوجة كودغولي كموجا وجن ديوما جالوجة تيرتوجة تيرين ويري كما ودا جنّوما أدي نكمت كموجة نوتا أنيا جوجوتوجيا بارا شرف کے وقت گاوس ہتری کموگے نمونہ تکے می صورت اللہ سبحانہ وتعالی لواف اہم ویما کیرت قرآن اگو میں بلالا رگا کم گتک گاوس شکن کیرت قرآن گا کم واہ کے کیوس مہم ریوتی فوری ہما واہ کے اہنمس
miworuge tafsili adi huriha dimayaka gulun huri wahake kirit qur'anuga nuwe denne vidan geterega bappa fulaka darintakegge hadisa efo aniya amerikama makara doguge hadisa datur werinna aduwetikamuge tere dioma raskamuge goyi terege kehiverikama anhenonge makaru verikama dirulumuge hayatuga bisnanjehe mifada kitemme kame giturun jaluge wahakaya huofen ta'bir kurewma adi raskama hamiyan adewma mi huriha kankamege macca mi suratu gawani ali alwalif ehmima yusuf surataki bay befulun vidaluwe hiddati kama haaskamuge ugutuga kiyoma edevigemba suratake hennames rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbek ko yusuf surata behe gutun asfawa midenne wonu bawtuge khabartaki sahha waqatake no hennama shakken nakiritu qur'anaki allah subhanahu wa ta'ala e qur'anu ga shifa dam wafawa materi kalam ful hembi makiritu qur'an kiyomaki ekamun hittaka shifa libigen dane kame eya eko kiritu qur'anu ga wa khabarutaka meduga visna tadabbur kurun ei hagigatuga kiritu qur'anu agomenna shifa libene kamak shakken ne yusuf suratuge hama komme hisabaki komme hadisa ki agomenna ekamuga ibratake wane kam yusuf suran agomen ege maana ekuga maana engige nota maana balamun nota maana deneganna mon kiwaf kama wana agomenna annani insani hayatuge mulin ehem marhala hiddati kamuge tere miha gendewma ekuga hiddati kama haas kamuge asartaka fahuga ufaveri kama hiddati kamun aragatumge hingama jehun e suratu gave ehmima tafatu mawqif ta kan argumenna deve fada surate yusuf surate ehme allah subhanahu wa ta'ala e sura fatta umun wahi kurwa wani إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تمن الله عربي بهم وقرآن بابا لبن تبامهم بسنا في كركر متكا عربي بهكي إم فصيحة تري إم بلاغة تري بس إبهم الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن بابا لبافوا خصوصية تكي أقول ما كما مدو بسنا في كركر بيكم فرتما كما كي عربي بهكي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن خيار قربا فبس كمغا ومغا سببكم أجمينك إفتغا هداية نتين ندي هم الله سبحانه وتعالى أريبهم من قرآن خيار قربا نوت خاص قربا فبي إروس من قرآن كي مولي إنسانية عربين أجمينك هدايتكم غلبوافن إكن حاصل كفا وني insaniya mi tarihuge terega wetiodiya saadsteka aharuge digu muddatuge terega islam dinan emme budati khidmat takoffa wani hus arabin nu ajabin ge tereng ma ajamin islam dinan khidmat koffawe e arayboge aslu ahulwerin navure boda e bahan ahulweriwe adi hama hemme mi ilma ahulweriwege dengangawani nahnu naqussu alayka ahsana alqasas timang allah kadege fana miharu mi wahi kurawani wahaka togo tereng emme rangalu emme riveti wahake allah subhanahu wa ta'ala qur'an ga mi sura fetto muga wahaka kuringa bayan kurawwa timang allah kadege fana mi wahi kurawani emme riveti wegemwa وهك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كدين فانا مي كوريغا مي وهك أبيغتون إفسچنگي وداگن فنوان دنا وداگن هنne وهك نو يوسف عليه السلام گا وهك كي بلوا مي سورة غا تين هو فنك وهك الله سبحانه وتعالى جن وف هو فنك يقول من إيه تعبير ورش وغوري واكمه
كم ميه كويس أميه كان هو فين فينمون أي وفاوا قال هو فين كم فيس أدي هاسو هدتي بيروغن قال هو فين كم قاوس أي تعبير عن أرغون من فكر كور من أوه كم ميه كيس هيتوكا أمي سورة أرغون من فينني تين هو فين جي وهاكا إكتنين فرط ما هو فين كي يوسف عليه السلام فين وداعين هو فين هو فين فلوجه ما تبيناكو مي حادث أقول منا صاف كفين جندني الله سبحانه وتعالى أنجواني إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بابا فلا كيا دفن يوسف عليه السلام كي كم بكلتو يوسف عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سؤال دنونو من أكرم الناس ميستون ترين إمك ديلتي نسلوك غتون إمك كرامة تربيك لكي كباتو حديث كرفي يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله الله سبحانه وتعالى نبي يوسف عليه السلام كي ekele gfana ki nabi bekade gedari kalun ekele gfanu ge kafa fulaki nabi bekade ekele gfanu ge muni kafa fulaki wes nabi bekade ehme ma hatoru dari kolaki nubuwwatu ge matigawa dari kole tiba frengada gannawan ibrahim alayhi salam abul anbiya ekele gfanu ge dari kalun ishaq gfanu ge dari kalun yaqub gfan nuwata ehengoto kadannawnya israil يعقوب غفانوغه بارا ذلك لونغه ترين يوسف عليه السلام همن ودا غنو لبج اخونه اسلوغا مي ساهدغا تفسير غدينو يوسف سوره کے تفسير نو اگون من كوريا مگندني كي يوسف سوره کے محکمہ بيگتون اگون من واك دکنيمي انما سوره کے خاص کمٹکا وگت کول نگوم كي کشيگم وا کمه يوسف عليه السلام كي نبي كموجه سلسلة غاوا هترونا نبيا كما في هندوس الله سبحانه وتعالى اكلي غفانا مدوغا كنتن هنگوا غوي مي سورة أغومنا فنيجم مدني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مي واهكتا بيان مي كورفني حقيقة كورن أغون دني فدان ekele gfana sabit kon devu mattaka insana darifas koduge saubun mave mativeri umavure timon allah subhanahu wa taala elaka kurimat kurawwa mi imtihanu taka kettere wadagen timon allah meduga ihsan teriwa nota timon allah ga amurtakan ihsan teriwa ikhlas teriwa teduriwa artukunna timon allah jaza devani mifadanne sura nimma walawum wahi kuram wakadhalika najzil muhsinin تمن الله إحسان ترينا جزاء دفن يفدان إمام طبري رحمه الله ودار فاوني مي آية قامي المحسنين مرادكي عام إمها محسنون كمغا ويس خاص كوي محمد صلى الله عليه وسلم ekaleeg fanan engawani ekaleeg fanu ballawashe yusuf alayhi salam amedu kanhiga gen diye mihinne ema kaleeg fanu ihsan teri wadagen hunna wash man timang allah gamur flok kiyamamwe timang ilahun ahi kore kantatakon durhelwe ikhlas teri kama thabit hunna washe eron timang allah efadan kaleeg fanus miyadu tiwa hiddati kama birweri kama naman kama salame korwa izzata sharafa gendawa hushi emti be funa ingoda ganna agondu kuri regos dannawala fan sahabi bekawna libe mondiya aniyataka kekkuran datibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga ebekalun dennevi du'a ko devvash makka ge mushrikun ge macca ebam halak kurevuma enes muhammad sallallahu alaihi wasallam edi wada ganna mon gendawani ebam una teduma golibuma ekaleege fanuge fara pulun emme insan ennamois jahannama salamevuma kaleege fanu vidalwani tiyabe kalun awasya wada gannawani ballawa kinetto kumfada bodeti aniyaya avento tahammal korawum gende tibe fun adossawa nasiratuga bilaluge fana
adi yasuruge fanuge darikola libe mundi aniya ei hagigatuga hiddati wahakataki ehennamas agommenna ebekalunge hivwaru libi agolmenge dienuga ba sabitu wenje ehem begin evvure warugada hivwarege wahaka bayan korwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalun hadis korwani tiye bekalun awasya wada gannawaniye tiye bekalunge kuriga mi islam dinattaka iman kamattaka ba em mihunni eba mihunge bolumeduga bodukis ala defaliya falale fawa mihunne ba em mihunni eba mihunge hama maha katta diri hutta wakikure fawa mihunne midinattaka sabitu wada gannawashe صنعان فشكين حضرموت دتركورا أنهنا إبس بيرويري كمن نتينا دتركف أنانه هم كني إنجي نوت ميها دتركف أنانه إنجي بيرويري كم هم كني أناني إنجي نقوله بكاري كولا منيكا جنوارين هملا ديفانت مانه كي مي دين فتوري جنگوس أمان كان أدي ويري بيجين أنان مي كون مغوتين إكمغو ekale fana tabawa mistakun dadi madu e huriha emmennaki ammuko derani kametin nuota adunge gotuga tibi mihu kuri machakun fenna kanne hagigatuga safu mage ekamako iman terikamuge bara Allah subhanahu wa ta'ala ge engum fiyawa ehen kamakun nen hagigatuga ummide ekamako sabitu kamaka vidalwani tibekanun kettire wada gannawash ehemmege hivvoru devvamu yasuruge fanuge آيلا كلفاني حديث كوربني صبرا يا آل ياسر أمار غفانو غه بابا فل ياسر غفان هم فدان أمار غفانو غه ما كمنا سمية إكمنا كي إم فرتما مدينو غا شهيد كل ونو إنسان حديث كون صبرا يا آل ياسر ياسر غفانو غه داري كولو غا هول ورين آيلا كتري ودا غنواش إن موعدكم الجنة تبيكلنا تمن كليك فانا بدل القرآن حقيقي تنكي سورك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كريمتين فني ودا غنن وي حقيقة خلافا ekale fana hivvor devamo gendon suratuge hasaka mattaka nikam ballawa awun kuren denne fada waki khassa makkamuge wahakin asfa nuwe hen namas agun dannawum asfa wane kirtu qur'anoge bay surat tan ekiga egteren kirtu qur'anoge emme digu hay sura emme furtama onna hay sura ei tawratuge maqamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam devi fawa hay surate adi ege fahugawa sateka yavur aya gina surat egterege himene yusuf sura bes e surat ki ei zabur ge maqamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya devi fawa surat ke adi hame fadan mathani سورة معنی کی سطح کے وہ آیت مدو احناس مفصلات کے تیرے نودا قاف سورة ہمیں دن ہوری سورة کی ای انجیل کے مقام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی فاوا سورة کے اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا ونی وعوتیت مکان الانجیل المثانی وفضلت بالمفصل مفصلات کے سورة کنتی من کل اگفانو اتور دیوی گموے معنی کی قاف سورة فرقین نا سورة ہمیں وا سورة ہے کہ ای اکل اگفانا متیم فتور اتورا دوی فاوا سورة سورة کے انہوں کورن دن فدا میں خاص کمٹکا عبرتا hiddati kama birwari kama naaman kama veena kekuluma diriulumoge ekika hada masataka mihuriya kama ka guligen mikamugawa hiddati kamun aragatu mattaka algon mennan hori ibrette kamuga watiwe sabitogen asfave salaferi bekalun ginan kiyawa vidaluwa surate kamuga yusuf sure vefave ei ayat kame du visna fikur kurawwa egawa hivvoro libigatu mattaka
ehmege ribaabege asfawe sahabi bekalunge farai pulumwes ebekalun namaduga wes kiyawa vidaluwa kan khassa ko fatis namaduga yusuf sure kiyawa vidalun ginakama ege terega umar gefana uthman gefano zikur kurefa ege terenge riwayat ga asfawe farafasa ge kiban riwayat ge asfawe timan yusuf sure das nukuravame namaduga adossavagen noni maneki namaduga ivunle ginakamun nuniya esure dahenno maneki esure das kurevvi namaduga kiyawa vidalwadu e wadagenne usmanuge faanu esure fatis namaduga takuraru ko kiyuvum gendevi emai fatis namada usmanuge faanuge faheppula wadagin adossavle ginakamunne ekale faanu kiyawa namaduga kiyawa vidalwadu assavagenne timan esure das kurevi hame got alqama bun waqqas radiyallahu anhu sahabi bekade ekale faanu vidalwani umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqra في العتمة سورة يوسف وأنا في آخر الصفوف عمر غفانو فتس نمادوغا يوسف سورة كيوا ودارو من جندبي تمن هوري سفتو غترين ام فهاتو سفغي حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجا يوسف غفانو ذكر كربي يوسف غفانو جلي وداغن يعقوب غفانو كتري وداغن هتام كربي كم واهكتا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كيوا ودارو يرو عمر غفانو كيرت كروا أدو غدكم فهاتو سفاها ميا تمن أدو السبي ebekalun kiyatu qur'an kiyawa vidalo wadagen nevi mol qariye ge raga kiyawa vidalo wakannu qariye ke buneve kannu kiritu qur'anun ebekalun dulun e ada kurun ebekalun ge hita furtama wadegende effu dulun ada kureveni ema kiritu qur'an hituge teriya forage menu e qur'anun hagigi athare nukuran ebekalun nakiritu qur'ana ki hamekeni ريتي راغك كيواده به كيومنو ابيكل نكيرت قرانك يا امد الله سبحانه وتعالى انغوا فدان كتاب انزلناه اليك مبارك تمن الله سبحانه وتعالى كليك فان غمچا باوال وافا بركات رفوتك اي ليدبروا ايات ايگه ايت تکامد وسنا فكر قرمتك ميگيرت قران باوال في ام بور مقصدك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب بديغا هلورنا هندما قدوا ما غوتوغي ما كنا غدني فدان مي سورة مدو أقومه بسنا في كل مكان مهم كم أقومه إمنا نت أقومه كتيرين جينا بيفونا عربي بس إنجي ودا نغنى وحانو كويس ميد أقومنا داتي كمن مي سورة توكي مانا دينغنا أي ديبه بهم كمغاويس أدي ingiresi bahun kamugawis adi enum wes ehem bas denelava befunna kamugawis muhimmu kame kiritu qur'anoge mifada suratoge ayatoge manataka meduga visna fikurhin mi suratu manfa qur'ani hama yaqinum wes mi suratoge miwa wahaka aduha da mi ha kannu agum emmem wes kiritu qur'anoge khassako asfawa mi wahaka tan aduha lima ewoguta munifui filagen dan ehnamas mi wahakatakum manfa kon enage diriulumuga hayata badaltaken annani mi ayataka meduga visna fikur hinga mi heka nota efada beke Allah subhanahu wa ta'ala mi suratu ke yango nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayk hadha alquran emme riveti kemba wahaka Allah subhanahu wa ta'ala bayan korum komegas yusuf alayhi salam ekale fana huwen fule fenewada gannawani huwen fulu gawahaka bappa fulu dannawani bappa fulu ki yaqub alayhi salam nabi bekale ibrahim ge fana kafa vidalwa nabiyya ibrahim ge fana ge darikalun ishaq ge fana ge darikalun yaqub alayhi salam ge darikalun yusuf alayhi salam tuppulu umur fulu ga ekale fana fenewada ganne huwa fenege wa ka bayan kurawani inni ra'aytu 11 kawkaban timan dekewada ganne 11 tariye
والشمس والقمر أدي إراء هندا رأيتهم لي ساجدين تمن دكودا جندوي مي إتكتي تمن كليك فان تكا سجدة تريوني فرطمس بابا فرد فلد دفع نصيحتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لوبي لوبي درفورني تي هو فنو جواكا كليك فانو جيبا فا بيكالون نفيدارو نواش بابا يجي نصيحة دريكالون نتكا كم بابا فلنو نبيا එකදේග ෆානුගේ දරිෆස් කොළුම් වඩා ගන්නවා නබී එක්කමුගා උම්මීද කරවේ දරිකලුන් නම් ඒ විදාලවනි යා බුනය්‍ය ලා තක්සුස් රුයාක අලා ඉඛවතික් කදේග ෆානුගේ ති හොෆෙන් ෆුල්ග වාහක කදේග ෆානුගේ එබ්බෆා අඛුන්න විදාලවේ නුදෙව්වාෂ කීවෙගෙන් ෆයකීදු ලක කයිදා ෆයබාමිහුම් මකරුවරි රේවුම කදේග ෆානට කාරා වෆානේ ඉන්න ෂයිතාන ලිල් ඉන්සානි අදුව්වු මුබින් සෞබකි ඉන්සානාගේ මච්චන් ෂයිතානාගේ බයම් වෙගෙන් අදාබැතරි ඒ සෝබකි ඉන්සානාගේ නෆ්සුගේ නොබෑකම වොර බොඩන් එබෑමිහුගේ මච්චා ෂයිතානාගේ අදාබැතරිකම් බොඩේ එඤ්ඤා යූසුෆ් අලයිහි සලාම ලිබි වඩා ගන්නවා මතිවරිකමක ශරෆක ගදරක මෑක්කමකි එයි එකලෙක් ෆානුගේ අඛුන්නන් ඒ මෑක්කමක ශරෆෙන් නුන්ත් එහෙන්නම ෂයිතානා වෙරිවේ ගන්නකො එහෙම වගේ ඉලුම්බරෙන් විදාලුවනේ ලොබත khunne මුහිම් මොනකොතයි අල්ගොන් මගේ දිරුණුම ගහයාතු කෝගො මෙ වර සාෆ් කො දෙකේ කම ඉන්සානක මෙදුගා ඒනේ ලිබිෆාවා මොලා මෑක්කම වර ඉතුරම් මොලා මෑක්කන් ලිබුම එදේනේ දෙවන ෆරාතෙන් නොවානේ එබ්බඬු එබ්බෆා අඛුන් නොත උඛ්තුන් කමුගා වියස් මම්මයා බප්ප ෆියවා මානකි එමීක ලිබිෆාවා හේකන් නොත එව්වර බොඩ හේකම නොත මෑක්කම ලිබුමක් අබදුස් දරින්ගේ මච්චන් එදේනේ මම්මයා බප්ප තිමා ලිබිෆාවා හේකම එව්වර නොත එව්වර මතිවරිකම ලිබුමත් තිමාගේ අඛාවස් එබ්බඬු එබ්බෆා නොත එබ්බෆා අඛාවස් උඛ්තාවස් නේදේනක බල්ලා වල්ගුන් මෙන්ගේ ආයිලා තවගුරි ෆිතුනත අරාරුම් වමා දෙබසුන්ත ෂයිතානා වදගෙන් ෆාවා ගොයි මි අල්ගුන් මෙන් මි හාදිසන් ඉබුර ලිබිගන්න ජේකම යකුබ් අලයිහි සලාම කි නබී බේකල රසූල් බේකල එකලේගේ ෆානුගේ දරින්ගේ තෙරිය ෂයිතානා ෆාවා ගොයි කුම් කමකාලාගෙන් යකුබ් අලයිහි සලාම අල්ලාහ් හදතුන් එගි වඩා ගන්නවා මගේ සබබුන් එකලේගේ ෆානා මෙදුගා ඔය ખાસ කමෙන් එබෑ මොන ෆෙන්නාත් මුදාතකෙන් ඉතුරු කුරව්වාගෙන නබී බේකලෙන් හැම යගීනුම් වෙස් දරින්ගේ මෙදුගා හැම කුරව්වා අදුරිර වඩා ගන්නවා එකමකෝ හිතුගේ ખાસ කම ලොයිබ්බකිය යමිල්ල බාරුගවා චෙන්නු එහෙ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුගා දෙන්නවෙනි කලෙක් ෆෝන් එම්මේ ලෝබේ වඩා ගන්නවනි කාකු දෙකෙහි හදීස් කරවනි ආයිෂා එකේ ෆෝන් හි කරවි නොත එකේ ෆෝන් ජවාබ දෙවි අම්බියම් කම්බලුන්ගේ තෙරෙන් කම එහෙදුගා එබේ කොන්ද නූනකේ ෆිරිහෙනුන්ගේ තෙරෙන් හදීස් කරවනි අබූහා එකලෙක් ෆෝන් එකමනාගේ බප්පා ෆුල එලොයිබ්බා බේගොත් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන තිමන් කලේගේ ෆානන් ලිබි වඩාගෙන් ෆාවා බාර් කලේගේ ෆානුගේ ෆරාබ් පුලුගාවා හම කුරුමගේ බාර් තිමන් කලේගේ ෆානු හුරිහා අම්බියම් බිකමලුන්ගේ මෙදුගා හම කුරවමේ එකමකු තිමන් කලේගේ ෆානුගේ හිප්පුලක් හුරිහා කානාගේ තෙරෙන් සරීද් එයි මහා හිකි රොට්ටා ෆෙනා එකුවකින් හෙදිෆාවා සුරුවා එෆාඩුගේ කෙවුම ඒ එකලේ ෆෝනෙ මෙලෝබි කුරවවා කෙවුම් ඒ කෙවුම් තිමන් කලේගේ ෆෝනුගේ මච්ච ලෝබි බොඩුවකින් වා ෆදන් ආයිෂා යතිමන් කලේගේ ෆෝනුගේ හිප්පුලුගාවා ලෝබි බොඩේ මේ තිමන් කලේගේ ෆෝනුගේ බෙස්සෙවුම නෝ තිමන් කලේගේ ෆෝනුගේ බෙස්සෙවුම් හුරියා බේකම්බලුන්ගේ මෙදුගා
hama kurvame Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun levvigem wa lobi eiti man kade faanuge bar forane kamen nune em Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga angawa fa me ayatuge emme rangalu tafsir ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis basfur falan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum tebamihun ga ambinge meduga hama hame nukurevene hama hila tebamihun kitemme baru elikamuga vies eboge muradaki maddi gotun demwa gedora annona kaabota kecca reetabbehuma emasalaga wahake nune ega maneki hitugawa lobi ei Allah subhanahu wa ta'ala hituga lavwa ech ei mihaku amillen ufadda ech nune ehmi ma Yusuf alayhi salam meduga Yaqub alayhi salam ge hippuluga khassa kamen oti midenne wonu so battaka adi ekalege fanaki insanunge teriyan eru ufam vi emmeriti insana shakkenne bappege dariyekamugawe edariyeki ei mistonge teren adia khilafu riti kan libifawa dariyekamugawa nama bappege faratuga edariyeka me do shogweri kan hurumaki ekashigem wago kame tibefun na egewada rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawani Yusuf ge fana devvigimve shaturul jamal riti kamuge deba kulebbe muli insaniyatu ge riti kamuge deba kulebbe Yusuf alayhi salam libi wadagembe ege saaf hoki algon nam bi suratun fennanga bete fon adu aswan aziz ge ambika banu ena meduga malama korwen limawi hinduga anghen be kambalunna e kurimati kuruvi imtihan Yusuf alayhi salam ebami ngeteriya nikume wada gatum ebami hona fudigen dia ekale faanuge riti kamuge maccan hori imtihan ekkamuge en evves be kamadaka nenge ebe kamalunge ingilita koshi koshi gen dia kam kendi kendi gen dia kam hame ekane jawabaki ei insane nune ei malaikateki evoruge riti kama kameduga haram ennamas Yusuf alayhi salam ge riti kan evaran huri iru ekalege fana riti kamuge deba kole ebba libifa wiru e muli riti kan ekiga libi wadagen vya insanako wadagen nevi ebe kalakan Allah subhanahu wa ta'ala misure bawala faqmani eyargon menge sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehmegen elumberen vidalwani kivegen toye Yusuf alayhi salam ge macca anghem verin efituna virwi wara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ritikan Yusuf ge fana vor ituru irugaves ituru wegen nudiye jawabaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hashikolugawa ritikama furiyamakamuge ituran ekelege fanuge hashikoluga Allah taala lavwa fawe ituran habawantaka etibe fon adoswan siratuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baddal kuranganna komme miheku ekelege fanu furtama fenna wagutum feshigen ekelege fanuge habata meduga emiheku kudawegende emihegge e fori balikashwegende ehmima ekelege fanuge macca aragannan nota hushali gannan anhen takunna kerigen nudi du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala agummenni mifada khabarta kamedu wisna fikuru hinga agummen hayata heo badale genewe fada baikam galevum irada korevia inshallah agumme mi surata gulun hore bay wahakata kuriya hore darustoga kuriya gendana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khayra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.